KNL production clear tu le ngai thatu zong te chi bai le be kule ole tun tuma chuan Bangladesh politics buaina chungchang ngai thla khona neila Bangladesh tual chung politics in lum le dan hian a tha zong emo a thalo zong pon India nghawng ani thoi thin political party in halpani Awami League le Bangladesh Nationalist Party BNP de thlenchin chuan rampani in lai chin kal zel dan tur thui tak a hril thin Sheikh Hasina kai hruai Awami League sarkar pai thlak ani tangkhan rampani te in kar boruak in niam lam apan zela a chan tam tak om thei chinga langsar zual te chu soi kan tum don ani mipuin an vot hlutak manga an thlantlin sarkar hruai tu ten a thlangtling tu te dule be se yang ro rel na tha an pe theilowa mimal zalen na nasataka nek che pina om mi puilungoi lo chuan ko thlera sarkar du lo na anau chopui ta ni Bangladesh hi Bay of Bengal tui pui de pa om longchol na mun poimo tak om na ania wangin ram tam takin man tangkai thei dan an zonga chung jinga chuan US China India le Pakistan po an tel sakhobil in kai hruaina religious fundamentalism ne na kai kop sarkar in rel bol na din toma mala pol anoma wangin thalai te jinga identity politics kalpui do na in bua khwar thuk sot emani poimo dang le cho South Asia khomwal pui geopolitics ram sang te in kung kaina danglam chho zel hiang Bangladesh tual chung boina nen in zom na ani ve bok Bangladesh boina ram dang han telem Bangladesh tual chung politics boina hian ram dang in nam noi an om te chianga chung jinga langsar zual han soi daila United States of America US le Bangladesh chu kum sang ni chawa tang khan firfia ka che na terrorism do konga malang na le sarkar in rel bol na kalpui da na an thu ain mulo chana Prime Minister Sheikh Hasina sarkar du khoblo wanga soi sel na saber po US ani opposition party hruai tu te mana zel tan tir le mimal digna human right paljut zonga sarkar chet lak na chu angai mo emema America chuan he tiang thil diklova in nam noi Rapid Action Battalion RAB ho tu telaka kum sang ni le som ni pakhat khan shrek na akal pui ni kha mitam tak chuan US in shrek na akal pui khan sarkar pai thlatura tharum tho na konga opposition te ati huang taw pha an ngai ani sarkar lai lok ho tu Bratan Mohammed Yunus ruat ani tang nuwa sarkar in rel bol dan tur turon pe tu ber chu America nia rampani den zun sang ni le som ni banga khan in rem na thuthlong Non-Disclosure Agreement NDA chuan ziak zui bok he in rem na chunga hian Bangladesh in China bungro chok lu ati tlem dan tur le US atanga ral thuam ni tin mamo bungro lak lu ati pun dan tur ain ziak ani rampani te malak dan en hian hun lo la om zel tura po US chuan Bangladesh ala chamchil chunjomarinom China ve thung sum don na long tam takin Bay of Bengal an paltlang angaya he tui pui chung square kilometer nuai ni mun poimo big exclusive economic zone omna chu Bangladesh sarkar thuna ina huam chunga omania chu wangin China tan chuan zalen taka sum don na longte tui pui chunga anche theinan Bangladesh nen in lai china tha siam poimo bok tin China chim lam tan longchol na mun poimo an mamo chok lo na mun pui ne thei tur alo ni le zela chu Muthiamin China sarkar chuan kumenge boza kalta tangkhan Bangladesh nen thaw na thatak siam tumin malani Bangladesh in khovel ram sang sum don na anei puijinga lian ber chu China ni kumsang ni le som paru khan China Belt and Road Initiative project chu zawmin hemi hnuaya in kalpona kalkong som panhi le somni pakhat le kolphetha siam chuana hydropower project somni pasari siam ani to bok India Parliamentary Standing Committee on External Affairs in Azerbaijan chuan Bangladesh nuaya China ain rol tian tar langa China in mason na sang a thole lon ol sam taka puk tir thina wangin Bangladesh chuan China abel nai telani kumsang ha kwale samsari pakhata tanga tun thleng hian China chuan viable chasing ruk sang sari zali le pali le point pakwa puk tir to a Mohammed Yunus Khan sarkara yo anga ram dang azin namba saber chu China nia Mars ni somni pariat sang ni le somni banga khan Chinese President Xi Jinping mo in ram panhi de mason na sum don na le
energy lama thodun the tura soi puya China chuan Bangladesh ram chunga mason na kalpui nan le mamo apianga manatan Bible chasing khat sangria zaria le somsari le pali pek alo tiam ngal bok September sang ni le somni pali khan Bangladesh a China ambassador Yowen chuan Jamati Islami je ai hroi tu tenen tho ho zel dan tur asoi pu ani Anram politics boy narem changa ala in China chuan Bangladesh chu alam tanga siam tumin thei top achu mek bok India East Pakistan in sanga zakwale somsari pakata zalen na aswalaya India puina adon tang khan thiana anin siam tana Mujibur Rahman kai shwen noya thian thatang ni ma se General Jiaur Rahman in kum sanga zakwale somsari panga sarkar na ala khan India aya China le Saudi Arabia te thiana siam tumin mala a ram panhi te hian tho ho na thu thlong poimo tak tak Faraka Treaty Ganga Water Treaty le Peace Treaty on Chittagong Hill Track te han sign to India le Bangladesh in lei chin a hun chin chia tlak ber pakhat chu kum sang ni le pakwa a se khasina party kai shruai Awami League in sarkar na an siam khania kum sang ni le som January a Hasina le Prime Minister Manmohan Singh ten sum don na le ven him nalama tho dun na tur in rem na an zia khan ramri chung changa in rem na po athu phunga soi ania kum sang ni le som panga khan chin fel chun zamani bok kum sang ni le som palia changa Prime Minister Narendra Modi kai ruai NDA Neighborhood First Policy chuan Bangladesh le India in thian thana chu da poimo masak berte jinga anei ngalani tin kum sang ni le som pali som pariat le sang ni le som ni palia Awami League sarkar non le na India puina atel ni in mithiam te chuan an soibok India in se khasina sahimna apeka wangin rampan in kar akhichana main ni sang ni le som ni panga khan Mohammed Yunus chuan India in Pakistan aka chuan notice anru nang ti in alo soi jau to chumi hnuwa Osman Hadi Khan exa me pho chu again notice te chu Bangladesh arin lota heng thil thleng te hian rampan ni in kar thalo sa to chu atikaw le zwal ton naya ram ri khar alo ngai ta hian ram panhi te insum don ton na angowa passenger phur motor tlanti top chuan mi puite abeken damlo na wanga India ram pan pui ngai te tan har san na a thlen na sa hle Osman Hadi zirlai shwai tu silaya ka hlum ani no khan Bangladesh sarkar chuan India sarkar malak na apua Bangladesh alung oilo na lantir na pungkhom de chuan Hindu sa khowon Dipu Chandra Das chu soi sa in an hal zui ta ni boina chuan sarkar panhi in kar mai ni lo mi puile sa khwana thleng akang kai chho ta ni Pakistan Mohammed Yunus chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif voi ni lai amhuta hun rei tak Pakistan laka visa khapna an kalpui to cho so ten in kalpo na ti chang tlung zual toren ram panhi in kara thlona service dan tur an soi duna ram panhi te in sum don ton na pon na satakin ma son ton naya za somni pasari in achangani January sang ni le somni panga khan Memorandum of Understanding MOU sign in ram panhi sipai ho tu te pon ven him nalama thodun dan tur le joint military exercise nei dan tur te an sai ho Bangladesh chuan aral thuam ti changtlun nan Pakistan le China siam JF-17 Thunder fighter le tumin ma alamek bok Pakistan chuan kum sang kha jakwale somsri pakhat nu khan tha thla lovin Bangladesh nei le tumin ma ala chun jom renga sarkar phai thlang na bultum to jinga mi Jamati Islami chu Pakistan ISI funding manga inen kolan nia anni ba ka sarkar na thok jinga te politician le sipai officer jinga mi le sa tam tak an phum ruwa chung mi te chuan Bangladesh sarkar lai lok le Pakistan in thlun zom nan an tho hlok em ani Hindu le Muslim thlir na Pakistan laga zalen na an mu khan sek Mujibur Rahman kai shruai Awami League sarkar chuan Bengali nationalism secularism socialism le democracy te chu in real bol na lungtho poimo a mangin ram kai shruai na an chana amero chu August ni som panga sang kha jakwale somsari panga a sarkar do lo tu sipai ho tu intel khom chuan Major General Jiaur Rahman ho na hnuaya Mujibur Rahman chu a chen na an kap hluma sarkar ding lai po an pai thlang hal
ram in rel bol na chu sipai sarkar ku ta om ta a September ni khat sang kha jakwale somsari pariata party thar Bangladesh Nationalist Party BNP ron piang zui ta ni jau reman kai roi sarkar chuan Bengali nationalism ain Bangladeshi nationalism aron choi sang zoka anram constitutional secularism in da cho Bismillah Rahman Rahim te in athaka omzia chu engkim te thei ala chawa rin na nga ti na ni India aya Saudi Arabia le China nen in lai chin siam tumin ma alabok right wing conservative party than khat sarkar masa in dan pona alo nol to te chu sengluten chung zinga telve Jamati Islami Party ron in toy thar le nan hun rem chang siam sakta ni mi dili sa Islamic ram te nen lai chin siam tumin thei to pen ma ala chun jom boka BNP le JI chuan Islamic zirtir na chu zirna ina te media le khotlang in rel bol na atam theyang ber da turin ma alak chun jom ta ni reilo te a Bangladesh chu Muslim fir fiak por sang sangin hun khwarnan le sahim na zonna nan manga ram chung sang sanga fir fiaka chen na thlenga chung jinga langsar ber pakhat chu kumsang ni panga a Jamat ul Mujahideen Bangladesh JMB10 mun zathuma bom zanga chuang anti pokhani he tiang thil thleng duam lo hian an constitutional secularism an mamozia a riat chuatira kumsang ni pakua se khasina kai roi awami league an ron sarkar le atang khan secularism chuan ramdan puya mun poimo aron lua theile ta ni soitangin je ai hi rameng mo cha chuan fir fiak pol terrorism ba an puanga tun Bangladesh buaina po India sarkar du lo na le ngai theilo na anti Indian slogan ron au chu apuina sa ber tuan ni bok mi puinol puin zirna le risel na lama India an chortang kai layen je ai le IASI te chuan India huwa tir tumin ma an la a tun den hona mi puiru ru lak pen an tum dan chu February election lo om tura India in rol atum te in an au chu puimek zirna ina po huang zau zelin Bangladesh Rama University student election nei zo ta ka khan JI thlop ten ne na an chang deuh vekani India le Bangladesh Ganga Water Sharing Treaty kumsang ni paruka top tur in biang na kalpui ani lai rengin October ni som pakwa sang ni le som ni panga khan chidagong University a zirlai de punkhom terin China Tista River Comprehensive Management and Restoration Project ti puitlin an ngiat tirbok India in engiat iswal Bangladesh buaina ka in hoi atanga India sarkarin angai to kim lo nia langcho party pakhat awami league thiana siam kha ram panhi in lai chin na siam tuwa atok tura an lo ngai khan hiya awami league sarkar pai thla kan khan India tan chuan Bangladesh ne na anin thian than na zong voile khata anore ang mayen azo deuh der ani ber bultan thale tur chuan azung chapa chuilet le ngai ni India roi tu te chuan Bangladesh me puilung oilo na orol an haider rei ma ani na lang mi pui thin ur ko thlera an pun khom meu chuan boina khap dai mai lam ayen an invent na lam boi pu ngai ta zoka India chuan kumsanga jakwale somsari pakata Bangladesh a chan chua kha in lai chin na phuar nget thei tua alanga ya ma se thang thar tam tak jinga India chu an ram obbe tum tu nia ngai an om chu chuan India du lo na ril ru nei tir ta ni ram mangai na nationalism ril ru pu thin chu sa khwana ne na kai kop politics fundamentalism in aron thlaka Hindu le Muslim sa khwa in do na ang lek lekin he boina akal pa da ni anram politics boina chuan Bangladesh chu amma zonga an thian ningai reng lo te tan po lamtanga siam theina hun rem chang a hon sakta chu jinga chuan India mel malun Pakistan le China po an tel ton ma zonga India sangoi zon pui thin kha in lai chin siam tura ma lak angai pha ta ni ram panhi te in kar khisau zelin langba se India tan be se na kong ala in honga chu BNP chairman ni mek Tariq Rahman Bangladesh sa ale le hiani Bangladesh in February in thlan an nei huna chu thei party langsar zol te chu BNP Jamati Islami le National Citizen Party NCP an nia anjinga India ta na thlanom ber chu BNP ni achan chu JI hi Pakistan ISI le Islamist firfiak terrorist thopu yan nia
NCP hi India du lo tuan ni heng hi India point amo mai bik lo BNP roi tu tenen tho ho dan angai tu America December thlatir khan Prime Minister Modi chuan damlo na in rei tak atlak buak to Khaleda Jia chu India rama in en kol adu pot chuan thei to pa lo buaipui a in huam thua hril India in huam na chuan BNP roi tu te ril ro po an emema tarik raman hian Yuna Sarkar chu voi tam alo sei sel to ZI party nen po an policy a in person wangin tho pui adu lo thu a soi to bok tin Bangladesh election lo tura party candidate nei thei jinga BNP chu Sarkar na siam tura rin kai ber an meka chu wangin ram pani de in kar hi February in thlan resultin thui tak a hril don ani mel India tan Bangladesh nen kan buaina aranglama chinfel tuma mala ka poimo a kan thenom ram te hi an poimo bok in sum don ton na le ven him na lamma kan tho pui poimo ani chu Mohammed Yunas pon a hrichianga BBC Bangla in an interview na India chu hun rei to takatha thian tha ani thule tuna po Bangladesh tan thian tha tak ala ni thua sai tuna ram pani de har san ma chon mek sukyang tur chuan ram ruai tu ten an thu sai te ataka an bo zengai Bangladesh chuan khoi ram po thian asiam theya ram zalen sovereign nation ani tlat amero chu Pakistan le China emo ramdanga wanga India a thlau thladon ani chuan ngun taka angai to masak anga yang foreign policy hi thil dang lamreng pangai reng the ani bik lova ramin amamo dana zirin ti dang lama siam thada thlak thleng ani thin chu wangin India le Bangladesh in thian thana po hian niam lam panangin langri ma se ram ruai tu ten a fu tok lo lai siam remin tho ho na thatak om le the nge yang